Inkomu na mi amukela ka controller show, vito ra mina ku ri mina controller. Ni tsaka ngopfu ku va mi karhi mi vona video leyi mi yi vonaka mi ri kona hinkwako laha mi yi vonaka kona na khensa ni va mandla mbuyelela na n'wina mi nga subscribe ka channel ni tsaka ngopfu ni ri na khensa inkomu. Loko ku ve mi languta video a mi se subscribe mi nga swi kota ku subscribe laha hansi. Ni lava ku vulavula hi tinqambi tinharhu van'wani va hi siyile leti ni twa ngaku ti humese ti-super hit leti nga ta ka ti nga pfariwi loko ku super hit risimu leri nga ta tshama ri ri kona. Number 3 loko ni ku ri kona ni vula ku ri ta tshama ri karhi ri loko u ri tlanga namuntlha ra ha ku tisela nyanyulo ku fana na loko ri tlanga ro sungula. Number 3 nde i George Ntlemo. George Ntlemo hi lava va nga yimbelela risimu leriya ro ndi wa xivongo ni hanya. Risimu leriwani va ri rhandza ngopfu ende va too emotional ka rona. Mi ya languta dzumba na mina ka DJ Brian a nga tshama a yi upload-a siku rin'wana laha va nga ti komba leswaku va too emotional hi risimu leriwa. I rin'wana ra risimu leri ni ri rhandzaka but super hit leyi ni vulavulaka hi yona hi liya yo xibyobyana evokweni a ni ta ni ya nghena. Liya yo mina na Mngomezulu a hi tshama swin'we laha hostel ni loro rhambeni famba ku muhlovo luwa wu rhandza nyimpi. Powerful. Number 3 so we appreciate you sir. Number 2 it's hard ku selecta ka ti-legend letiwani but I went for Exxon Maluleke. Exxon Maluleke lava vo yimbelela risimu leri ni ri rhandzaka ngopfu embilwini ya mina but a hi rona ni nga ta ri endla super hit. Va yimbelela risimu leriya rona wachi ya mina ya nsuku. A ku vuma swingoni naswona swi ku swi lava wachi hi mbilu ni ku yi wachi ya mina loyo durha ya nsuku. So wherever you are Exxon Maluleke we appreciate your music. Super hit leyi ni vulavulaka yona vakokwani it's number 2 powerful super hit leyi nga humesiwa hi Exxon Maluleke. Yi ta tshama yi ri kona ka mpfumawulo wa music wa Xitsonga. Exxon Maluleke you played a very huge role ka music wa Xitsonga. So a hi yeneni ka number 1. Okay, moya wa vona wu etlele ku rhula. Matshwa Bemuda ku na tinsimu to tala ngopfu leti va nga ti yimbelela ti nga kusuhani ngopfu na mbilu ya mina ni tlhela ku ni ti rhandza swinene. Kambe super hit leyi ni yi vulavulaka yona i Mosamaria. Ni sure ku Mosamaria yi connect-ana na vanhu vo tala ngopfu evuton'wini bya vona ende Mosamaria loko u yi tlanga sweswi yi ta ku nyiketa nyanyulo wo fana na lowu wu nga ku nyiketa wona loko u sungula ku ri twa ro sungula. Kambe tinsimu to tala leti va nga ti yimbelela ni ti rhandzaka va Ndhambi ya Minomo, Matshopetana mindyangwini, nuna na nsati namuntlha va twani se vo kondzelelana hikuva na swihlaya a ni ta endla video leha ngopfu. But n'anga Vasjono Tina Bill na dene yo Matshwabe muna wherever you are let your spirit rest in peace. We really appreciate your music and we thank you the gift that you have given to us. Inkomu ni khensa ku va mi langute video ni kombela mi subscribe mi tlhela mi like